Amana. Misy viainao mety Joliny? Que Joliny. Manafo saatro manafazonga numéro ny viavy igny manafo e. Andre badindera numéro ny Joliny tsy azonandre. Ary tsy za raiky zalahy e. Tegna tsy za raiky. Sérieux. Lehilahy marigny anao kamazy magnanova essai baka anao mo. Numéro Numéro ny téléphone. Zalahy. Za mba finagnano e, za mba magnano mafimafy. Tsy ndraiky Joliny. Joliny, salut. Tony. Miao! Akory alaiky numéro izy? Maialevinao kopaka mabaza. Ilainao numéro nazy. Aleoko izy zavakanao mafy be baka iaro. Zegny ide. Ia. Entiko za mizanao tegna mafimafy zegny. Joliny. Samaki. Mec angola ko fa. Baka. Bao mesmo numéro téléphone anao za. Za tsy ame numéro anao za fa ianao niza ameko numéro téléphone ne. Mira anao fa tsagnamia. Tsameako. Mbola tsagnamia fono. Va ino ty? Ino koa fahitavanao izy fa hantsy ty. Za so ameko anao. Ameko ka. Ameko to. Agnamianao a? Ameo ai. Tsandre manao milefa. Numéro de téléphone raha ngatako. Ma fa ameko. Ya, firy. 033 033 11 11 994 994 55 55. Ambesa. A qual telefone zay? Akato. Numéro 9. Ya. Azonao? Efa voraiko e. Ya. Voraiko. Merci Jojoline. Tam numéro de téléphone, merci. Donc, Tena biby na tele bandony tondratsy. aha, tsy zay fa merci tam numéro de téléphone. Numéro de Jojoline tadiavinao taky tsy? Ia. Izy ty? Ya. Ataovy sérieux! Atao ino mikisy bench?